As of the data of the provincial government of Ilocos Norte, akit adda amin naman munisipyo ket adda dengue na okay, except I think Dumalnegsa. But in Vintar, we have 12 cases. Pero ito naman po, treated, awan met pa iti na isayangkat nga informasyon apo nga nagkaroon tayo ng mortality, which is death because of the dengue. So, rainy season manin, ako pa nagbabasa manin. So, continuous that we support tayo kadagiti program at the Department of Health, most especially our provincial government, may panggap iti prevention ti dengue apo ken information to the barangays. Ma'am, anya dagiti specific nga strategies when wagas nga araramidan tayo iti lokal gobyerno ken iti koordinasyon ken iti barangay no anyamot dagiti wagas tapno saan nga unay nga agraira at sakit nga dengue kadagiti nagduduma barangay tayo, ma'am? Umuna-unay apo akit the prevention starts at the home, at the houses, residential houses apo. Umuna-unay pa naglinlinis iti kapaligiran. That is the most important thing because you have to destroy yung breeding source ng dengue. So, dagiti 4S nga strategy ti DOH apo, umuna-unay dati pa ng search and destroy nga makuna, hanta yung hayaan nga at the breeding places detoy mosquito nga agcarry ti dengue apo. So, dagiti ligligay dapat maibeleng apo, dapat awan ti digiti pails nga adda dandanum na tapno no iso ti balayan ti mosquitoes, and always practice yung panaglinlinis iti kapaligiran. So after that apo yung self protection ti bawat mesa, amo tayo apo nga tay kunadan digito yung dengue carrier mosquitoes ket they bite after sunrise and before sunset. So, amo tayo metigijay, ag long sleeves tayo, ag long pants tayo apo, ag lalo digiti ubing, no the cases ti dengue within that locality, apo ket dapat ket adang kitain tayo digiti breeding places da and self-protection. And then apo digiti information, dissemination by the municipal health office apo to the barangays with our barangay captains that a early consultation no ada DJ early symptoms nga first 1 to 3 days if we suspect dengue, high grade fever, vomiting, headache apo can we also support yung fogging and spraying, most especially kadagitoy is eskwela apo. Doktora, malaksid kariti panakiakamayatay kariti barangay officials, kariti nagduduma barangay ng runa dita iliti Vintar. Adamot din iti paragsursurtay when panagbisita tayo kariti pagadalan Mama Albano. When ma'am, actually, hindi nagibunong kami ti school supplies, iti amin nga eskwela, we had the chance with our honorable mayor and the rest of the 30th Sangguniang Bayan na nabisita tayo met digito yung si eskwela, nakita tayo met apo nga awan met digito breeding places da for this mosquito carrying dengue. Secondly, importante launa DJ information dissemination apo para kadigiti dengue awareness, the 4S nga strategy, can most especially apo DJ panang prebentar. Prevention is the key to further eliminate yung dengue cases tayo ito Vintar. Doktora, kasama isang opisyal dita lokal a gobyerno dita iliti Vintar, adda ka, when based on your monitoring, adda ka ditiya nakasagana nga agas kena pasilidad tapno makomodar dagiti no bilang adda ti pasyente nga maitaray dita municipal health office yo, Ma'am Albano. When apo sufficient met digiti agas tayo when it comes to digiti pang symptomatic relief for the first 1 to 3 days. Usually we also have the dengue tests apo tapno makita kung DJ fever ng ubingket ada dengue na, and right away apo we have this referral system to higher
higher hospitals apo para ma-avoidaran DJ komplikasyon ti dengue. Saludsudek lang, doktora, kas may isang medical practitioner pa, malaksilaing may sa kagpampandilinteg, mabalin ka di madengge ti may sa pasyente itiya nasurusurok yung may sa adaras, doktora. When apo there's no such immunity for dengue, mabalin nga na dengue katatan adan to the immunity mo nga hangka nga madengue because it is always carried by mosquito biting nga dete ag-carry ka di nga virus. So awan ti immunity na just the same awan met iti so dapat apo ket no ikatenta yu DJ notion nga no na dengue ket hanggang tumadenggen. Hindi ano yun apo. So adalat ta chance na nga agka-dengue ka ulit. Para ka iti listeners can viewers ta ita, doktora, ano anya iti balaag mo, wenno pa kaamo, iti publiko may panggep iti warning signs. Dagiti mabaling nga nakaptan kan iti dengue, ma'am. Actually apo the incubation period na ngamin deti no makagat ket mga 4 to 10 days apo ket within the 3-day period no ket ag fever ka. So ti ubing no bigbig lang nga nag-fever apo ket ada DJ signs na pay nga severe headache, pain at the back of the eyes, dapat giti vomiting no kan apo aglalo no ada DJ hemorrhagic nga makunkuna, hemorrhagic dengue apo ket pagdarain na pay no ka DJ stomach mo so DJ bloody stools, when no colored stools, no ka dark colored stools, kasi dapat apo ket early symptoms, ipantay nga insigida ti doktoren. Makita tayo no ka ijayan ti testing procedures ti dengue apo, no positive when no negative apo. Doktora, masaludsud ko laeng, in overall, iti probinsya ting Ilocos Norte, kumusta ti estado? Iti probinsya ting Ilocos Norte may panggep, iti pananglaban tayo iti sakit nga dengue, doktora. Actually, apo, the provincial government is joining hands with our provincial health office apo nga mai-disseminate ito strategies on how to prevent dengue. Paate ko na kon number 1 ket information dissemination iti barbarangay, which I believe our Governor Cecilia Marcos and likewise our Vice Gov, the Honorable Matthew Marcos Manotok apo, they are joining hands with our Department of Health, likewise our Provincial Health Office and all the municipalities apo, panggep prevention because dengue is really hantay yung maikat apo dito dengue when it comes to rainy seasons, but we can prevent. That's why prevention is the key. So panaglinlinis and everything apo ket ma-disseminate met. So and sisasagana met iti provincial government when there are severe cases that would help these patients afflicted with dengue hemorrhagic fever apo. So hand in hand with all the municipalities apo, we could eradicate the dengue causing mosquito by preventing it in its breeding places tapnonohan nga agaduda apo. Doktora, agyaman kami dito oras ngayon pa mo makinubanda ka dito Bombo Radyo Lawag ng Malaksino dapat iti kayat mga inayon nang runa kriti dumdungeg itatakin nagbibuya ti Facebook Live iti Bombo Radyo Lawag, doktora. Okay apo. So the first thing apo tilang maibagak tay kunakon aglinlinis tayo apo iti kapaligiran tayo most especially in our houses and in the schools apo yan tubing. Secondly apo no at the DJ makita tayong symptoms no agsaag guri anak tayo suddenly. It's best apo nga itaray tayo no ka municipal health office tayo apo when yung rural health pelaeng tapno no ma-examine da for the dengue test kits tapno no makita tayo no positive when no negative so we could prevent the complications tingamin kadagsenan na no ko apo ket no maagkomplikar deti ket isu deti ag bleeding no kadiji ubing internally apo so
and hydrate, uminom ti adu nga danum apo to combat yung dehydration. It's also one of the dehydration apo.